forskellige Christiansborgs slott. Og det første var det, der blev bygget i 1740, som jo brændte i slutningen af 1700-tallet, da den danske kongefamilie flyttede til Amalienborg. Og den her, den er altså fra 1928. And this is still where the royal family has their representations rooms, but mainly this is where the Danish parliament is now held, Folketinget. Anyone seen Borgen, the series? It all takes place here. Så det her er altså stadigvæk, hvor kongefamilien har sin kongelige repræsentationslokaler, men det er altså mestendels, det er mest kendt for, at det danske Folketing huserer her. On your left hand side, Gamle Strand, which translates Old Beach, where the fishermen had a huge market. Så den gamle strand her, hvor der var et stort fiskemarked i gamle dage. Bridge coming up. Stay seated. Thank you. If you look slightly behind you on your left-hand side, you can see a man on a horse. That is Bishop Absalon, who founded Copenhagen in the 12th century. Så bag jer til venstre kan jeg så se biskop Absalon, som jo kun lavede København tilbage i 1100-tallet. Here on your right-hand side, a beautiful view over Christiansborg Castle. Så igen kan I så se det smukke Christiansborg slot på jeres højre side. The tower is 106 meters tall and the tallest in all of Copenhagen. Tårnet er altså 106 meter, og det er højeste i hele København. And I believe you can climb it, and there's a restaurant in the top as well, så man kan altså klatre op i det, hvis man har lyst. Also, Bishop Absalon's castle is still the ruins you can see in a museum underneath this castle. Man kan altså komme og se biskop Absalons borg. Resterne af det, ruinerne af det, under i et lille museum. Meget fint. Bridge coming up. Again. So stay seated. Thank you. On your left-hand side, Holman's Church, made originally an anchor forge back in 1562, but turned into a church by Christian IV again in 1619, also where the Queen Margaret married in the 60s. Så Holmens kirke på jeres venstre side oprindeligt fra 1562, men blev så lavet om til en kirke i 1619 af kong Christian IV. Også der dronning Margrethe blev gift i 60'erne. On your right-hand side, Børsen, the old stock exchange. For 400 years, it was a very important building here, but burned down last year, very sadly. Så Børsen på jeres højre side, som jeg har stået her i 400 år, som desværre brændte i sidste år. But they will rebuild it. Make no mistake. De kommer til at bygge det op, fordi København kan ikke eksistere uden Børsen. Another bridge coming up, folks, and this is rather on the low side, so maybe some of you on the sides need to bow your heads a little bit. Så kig foran jer, og måske bøj hovedet lidt, og naturligvis forbi siden. Thank you.